Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, taamumat, adda trabahok ita, Fred. Kasayak ti groceries, karnigan pruta sa ginatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababain mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko ana. Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mga ala akon dito'y, tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan maysa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn Guy, apay asan mo ngayon tugot, Fred, anak ka. At ang trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ti umay no di op na. Busy day siya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inanaumbat Sa anak nga imay tapno pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayun gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Nay, nagadumat tinday ta anak ka. Nagsildo ka ka, day. Oo, ang tatang. Nagsweldo ako, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Abasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo nanang. Agyaman naklauna, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di nanang, kaya't kailangang makita. Ni Fred ngay, apay asaan asim murot. Adda ka no aramiden na ita nanang. Pagtrabtrabahuan na ita aya. Agap apply pay laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap apply day ta ataaw. Saan mo't nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Kat no idi pay la napalabas atawan ana ibagam kanyak amadama ti panag-apply na. Adda mo't kit di trabaho na ita, ngam saan a full time. Kan manulaang mo't isweldo na. Ibagam, taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang ti aggas-gastaws anak kaw? Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmat ngamin, apay ka di. Agdik tamot ko no okay lang hanggang ka. Nabayag mutan asaan ta nagdate. Mabalin lat tamat. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay jay. Masapol nga iti espesyal mat a restaurant ti papananta. Okay, ibagak nga rod kini boss asaan ang mabalin nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdekta. Sana mabalin na dadaulan na ti espesyal nga aldaw tal niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda nga min lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami kan ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan, anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan. Okay, enjoy! Agyaman ako, my friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo amakan. Sayang no saan ama ibus day ka.
Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklat ko mga ninin. Nag-order ako na, tapos saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun kaya, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon, iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumatagbayad na update tamanin. ay, sapay nagningi na dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdate ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan nakpailaang tani, awan mo ti full time at trabaho. Amo mo ta. Kumusta nga iti date yu ka ni Fred, friend? Okay lang mo. Ay nawaw, okay lang ko nam. Ngam apay ngay akas tatilangam. Adda ka di pare ko. Kasla saan kamot ngamin anaragsak, friend? Ah, ay saan mo? Si kakit di ba't friend? Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na amukan, Jocelyn. Saan akas tatilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpayso. Ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Hay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramiden takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na ariport iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa ba't ni Jocelyn iti pag-abangan niyo, friend, anak ka? Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad na siya babae. Nako na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin, no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ah, ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawain. Dakayo ukid di mo. Nalawagayam ti abangan niyo dito. Aywan, talaga nalawa tatang. Sigurado adakkel mati abang yo abay bayadan yo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung may. Sana asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kumpleto talikaman mi. Amangan ba't no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang yo. Le, sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay nasayat mat nga ron no kasta anak ko. Pagtinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng. Nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapunday ka, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awata mo na. Ibingayan nakto iti chocolate, one. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam manday ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdama lagayam kwarta na. Ne, apoy akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan kamot anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan nak iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. Awan na nyaman na. Ayun gaya. At dapat i-surprise gift ko para keng ga. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. No? Ni, relumat. Nagustom ka ti regalok para keng ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan na nyaman na. Inton bigat. Gumatang ak tumat iti regalok para ken ka. Orasanan.
Sa anak mo nga guro oray iti kasukat dagiti inted ko ken kakit. Sigurado ka? Wen, agpalaskan, tamang idasarak iti kanenta. Nagluto iti paborito nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, siyak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend. At dain regalo tinobium abagkan ka. Saan ka di? At daang, saan pa yung umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least, at dalat taintad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. At danto Nuan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Apay ngay, kasla na lukatan mo't ti cabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kong matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Jocelyn. Agpudno ka kanyak. Di nakululbudan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalahak iti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko nga imbagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tinted ko para ken kasang ka de. Ha! No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di kalata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat. Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawid mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay mat. Makapasuron mo't ngamin dayjay, Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid na kin ka. Inikanak iti regalo, nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Ha! Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko, nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na, nanang? Nabayagin nga agtap-tapalak. Tapno lang ang saan amay babain da di tao. Ngam kastoy kit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulbaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga adapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaadan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Ha! Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? When friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta tinaramidag, friend? Makiwin naswasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman ak na nagawid kang Jocelyn. Imayak, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw ako. Makaamu ka matan itibiyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya. Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamata kasta, Kasanuak langan. Ha! Nabayagan nga agdandan nata. Ngaman niya ter aramidan. Di ka mat ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti na ramid ko. Talaga saan?
Saanan ang maulit tapumanaw akon? Ala, aglisi ka itidalan ko! Sigurado ka din, iti desisyon mo ang makiwin na swas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day taa. Da kayo laang ti makaamaw, noan niya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay kat anya ngay nga raw, ti maramidan tayo, nukas jay mo ti kinatao na. Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. Wala nang. Saan kun nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada, anak kaw. Dito akong ngagnaad, tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan, tatang. Nakiwin na suwaso ni Jocelyn kanyak. Anya, Day tatipod no, tatang. iti anya kanumat aga po. Diyak ang mukin ko ana, tatang. At lalaki diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak ko. Amangan no agselselos ka iti angin. Basta, dito nga akong ngagnaad, tatang. Di ko nam kanyak kat ang dalalaki ni Jocelyn. Unmat, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no, tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipudno kanyak, isuasan ka na makapagrasound. agar aramid man iti istorya tayo dyan babaeng. Saan mat nga may na nasayaat kasi nga aramid ti may sa lalaki. Sika ti lalaki, sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manen ti biddo tita. Kay nawaw. Ay talaga sika ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo ti pagribangam kas partner. Agasam man ta ni Jocelyn gayam ti gasgastaus para king ka. Desisyon na mo tayo dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababaen sika ti lalaki. Ngam sika payla ang ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.